Sanibona, igama lami ngo-Amatulo. Sizokwenza i-focus ne-directrix eye-parabola yesibili. Kumboniso ondlulile sibonile ukuthi uma unomugqa esiwubiza nge-directrix, umugqa wakhona ubizwa nge-directrix, sithi ngokudwebelana. Uma sinomugqa obizwa i-directrix bese uba ne-equation yakhona yaka y olingana no-k, bese iba nephoyinti lana. Le point leli lona libizwa i-focus, line-coordinate ka-a, b. I-locus yawo wonke amaphoyinti ka-x naka-y anebanga elilinganayo ku-focus ne-directrix inesimo-ke sona esibukeka kanje. Thina sibhalelana inesimo esibukeka njengalesi, esibukeka kanjena kanje. Siyazi ukuthi bese siba nephoyinti laphayana. Iphoyinti leli ku-equation yakhona sivele sithathe u-x no y ne-coordinate plane. Ngakho-ke ingakho siba no-x, y ugcwilisa isimo sokuthi i-focus ilingana nebanga leli, ilingana nale banga leli kanye nale banga leli elishona phansi. Elishona phansi lifikelana ku-directrix. Bese senza bese-ke lana senze ama-algebra amaningi, sathola le equation lena kuwo wonke amaphoyinti ka-x naka-y ku-coordinate plane agcwelisa isimo sokuthi ibanga le-focus lilingana nebanga lalo mugqa lona, futhi ngithemba sizenelisile ukuthi le ngempela iyo i-parabola njengoba uyibona kanje, noma ibukeka ngathi iyasinda kodwa iyona i-parabola lena. Isibonelo, i-parabola eyaziwayo yaziwa ngo-y olingana no-x squared. Lento lena iyafana nalena. Le coefficient lena ilingana no-1, ilingana no-1. Lana-ke u-1 ngibhalelana, lana-ke u-1 over 2b osusa u-k ulingana no-1, ithi ngisuse lokhu kulaphayana ngoba kubukeka njenge-squared. Manje i-coefficient ephambi kwe-x squared term ilingana no-1. U-a ulingana nani yena? Ngingayibhala kabusha le equation lana njengoba u-y le equation lena ngayibhala kabusha, ngiyibhale njengo-y osusa u-0 fake kuma-bracket olingana no-1 kuma-bracket u-x osusa u-0 squared. Manje ngiyathemba so uyabona ukuthi lokhu kune-pattern efanayo nalena, noma-ke abo-y nabo-x behlezi ezindaweni ezingafani ku-equation. Manje lena uyabona lana u-1 over 2b, uyabona la ku-1 over 2 i-coefficient ephambi kwa-x osusa u-0 term, u-0 squared, i-coefficient ephambi kwaleyo. Yila sithole khona ukuthi lokhu kumele kulingane no-1. Uma sithi u-a ulingana no-0 lana, le curve lena iba ngu-y, olingana no-x squared. Bese-ke kuba ngu-b ohlanganiswe no-2, kuba ngu-b ohlanganiswe no-k over 2 uzoba yilena, ile term lena ka-y osusa u-0 yena. Bese-ke lana ubeka emgqeni ukuthi ngiphambanise esandleni sokudla nesokunxele. Lena yi-y, lena ngu-y okutholile, lo okutholile mele kube ngu-0 kanje. Manje-ke lana singakwazi ukusebenzisa lo lwazi lolu ukuthola i-coordinate ye-focus ne-directrix nama-directrix we-parabola esiwaziyo ukuthi angu-y olinganiswe no-x squared. Manje khumbula esikwenzile kumboniso
kumboniso lena sithe yini i-equation yomugqa phakathi kwale banga leli naleli le directrix sathola le equation lena. Sathola le equation lena sithi i-parabola. Manje siya ngenye indlela sithi sinayo i-parabola futhi sithi le parabola lena ibanga elilinganayo phakathi kwe-focus ne-directrix yini. Leyo focus ne-directrix lana i-parabola yilokho esizama ukukwenza. Indlela esizokwenza ngayo ukuthi senze le formula lena le formula lena ihambisane nale. Sizokwenza ukuthi i-formula lena lama-formula ahambisane nalena, sakhe lama variables lawa enza i-focus ne-directrix. U-b abe ngu-y1 bese i-y coordinate ye-focus kuba ngu-k, uchaza lo mugqa lona we-directrix. Manje masixazulule u-y no-k sokwazi i-focus ne-directrix ukuthi iyini. Sokwazi i-focus ne-directrix ukuthi iyini. Kodwa lana ulula yena, kodwa u-a yena ulula yena ithi senze lana sizokwazi ukubona i-directrix ne-focus ukuthi yona izoyenziwa kanjani. Manje uma sazi ukuthi u1 sazi lana ukuthi u1 over 2b osusa u-k ungu1, ithi ngenzele lana njengoba ngenza kanjena ukuthi uzobona. Ngakho-ke ngokubhalelana kabusha lana bese lana-ke uma sifuna ukwenza i-parabola, sifuna ukwenza i-parabola uzothi mawuyibona, sifuna ukwenza i-parabola uzothi mawuyibona ukwazi ukuyisebenzisa uma siphindaphinda inhlanga zombini ngaloku. Ingakho siphindaphinde inhlanga zombini ngo2, ingakho lana sesino 1 over 2 olinganiswa no-b minus k bese lana siba no-0 sibe no-0 no-b ohlanganiswe no-k yena-ke. Lokhu kusho ukuthi u-b ohlanganiswe no-k ukunikeza u-0 uyi-numerator kumele kube ngu-0. Ithi-ke ngikubhale lokhu kanje ukuthi u-b ungu-1 over 4 ngoba siphindaphinde ngo-2 inhlanga zombini sathola u-1 over 4. Ngakho-ke namanje sesiyazi ukuthi u-k wethu sizomthola kanjani, sizomthola kanjena. Ngakho-ke u-k wethu yena uzoba ngu-negative, u-k wethu uzoba ngu-negative 1 over 4. Manje-ke asikudwebe lokhu, ithi ngenze ngombala ohlukile, sidwebe ngombala ohlukile sisebenzisa ngo-y olingana no-x squared. Sidwebe lokhu kanje. Lana sisebenzisa i-equation yethu sisebenzisa yona. Ngakho-ke izobukeka kanjena. Kumele ngabe sowujwayele manje ukuthi lana ibukeka kanjani. Sizoba nale u-shape lena bese lana kuba ngu-x squared bese lana kuba ngu-y osusa u0 kulingana no-y ongu-x osusa u0 squared. Lena yinto efanayo yile banga leli bese-ke lana ku-focus ne-directrix, i-focus yakhona i-point leli engilidwebe laphayana. Le focus lena ngiyazi kanjani ukuthi iba lapha. Le focus lena ngazi kanjani esikhundleni salana noma sokuthi ibe lana, ngazi kanjani ukuthi kumele ibe laphayana. Bese-ke lana uzozibuza ukuthi yini i-vertex yale parabola lena. Ngiyacabanga sesikwenzile lokhu ngaphambilini. Ngakho-ke uyabona lana ukuthi u-y ungu-0 lana no-x ususa u-0. Ngakho-ke nalokhu kuchaza ukuthi
i-focus yethu nayo izoba khona laphayana, ngoba i-vertex yama-coordinates onikwe wona lana ukuthi u-x no inani lika-x nelika-y kumele libe u-0. Ngakho-ke na izoba la i-vertex yakhona kuzoba ngu-0,0. Lena-ke yi-upward parabola, i-parabola ebuke phezulu echaza incazelo yakhona lena. Uma bokuyi-downward lana bowuzoyibona ngokuthi ibuke phansi, noma beyizoqala phezulu-ke yona ingaqali njengalena, beyizoqala phezulu lana. Uma ubuka le equation lena siyabona lona u-x osusa u-a squared, u-a uzohlale afana u-a no-x osusa u-0. Ngakho-ke nalana u-a i-coordinate ye-focus izohlale ifana ne-x coordinate ye-vertex. Manje sathola ukuthi u-a ulingana no-0. Manje i-coordinate yalana ingu-0 yini-ke u-b lana sitholile ukuthi u-b wethu nangu ungu-1/4, u-b ungu-1/4. Ngakho-ke na izobukeka kanjena i-coordinate yakhona izoba ngu-0,1/4. Bese i-directrix umugqa wethu lona ungu-y olingana no-k. Lana sitholile ukuthi u-k ungu-1/4. Manje i-directrix izoba lana phansi kanjena, izoba ngumugqa izoba kanjena umugqa wakhona. Bese-ke u-y uzolingana no-1/4. Manje okokuqala ubukeka ngathi ilungile, futhi isitshela esikwaziyo, ngoba le point leli i-vertex ibanga likude ngo-1/4 ku-focus, bese iba u-1/4 ngaphezu kwe-directrix. Ngcono sesibonile, kodwa lana okukhethekile awufuni ukuthi njalo kumele uthole i-focus noma i-directrix ye-parabola. Manje asibone ukuthi singeza nempendulo ethile ethe ukujwayeleka. Engizokwenza manje, ngizosusa lokhu kanje, ngizame ukuthola indawo engizobhalela kuyo. Ngizosusa konke lokhu ngoba ngifuna lana sizosebenzela khona. Sizokwenza sizokwenza iformula lena ngizoyishiya ngoba angayazi ngenhliziyo-ke. Bese-ke lana ithi nalena ngiyibhale kabusha ngoba sengiyihlukumezile, ngibhizi ngibhala kuyo, ithi ngiyibhale kabusha, futhi ngibeke nabo y esandleni sokudla. Ngiyeke lokhu ngisho ngomlomo ukuthi y ungaphi, y ithi ngibeke kahle njengoba ngihlale ngisho. Ngakho-ke nizobukeka njengento enjena. Lokhu kuzolingana no-1/2b osusa u-k, bese ngapha kuba ngu-x osusa u-a squared. Lena-ke yi-locus yawo wonke ama-point aphakathi kwe-directrix. Kwe-directrix lana, i-directrix yethu siyazi ukuthi ingu-y olingana no-k, bese i-focus yethu yona ine-coordinate engu-a, b. Manje asithi ngine-parabola, ngizozama ukusebenzisa amagama khona lana. Sengike ngisebenzisela amagama lawa owajwayele vele u-x no-y. Ngakho-ke nalaphayana kuzoba no-x1 no-y1 lana ngu-y osusa u-1. Ngakho-ke ngizosebenzisa la magama lawa owajwayele vele. Bese-ke lana manje le parabola lena ngiyenza ine-vertex. Asithi sine-coordinate lana u-a
sine constant hayi coordinate, sine constant u-a. Lena into bengifuna ukuyenza kuloya mboniso loyana, kodwa yila siphelelwe khona isikhathi. Bengifuna ukufika lana kulo a lona, kulo mboniso lo ondlulile. Manje ke lo a lana ilona sizofaka lana u-x uyafana naleya beyilapha phezulu. Uma unike lokhu noma ufike kule formula lena ye-parabola, ubuthola kanjani u-a nabo b nabo k ukuze wazi ama-coordinates we-directrix ne-focus. Into elula ukuthi uthole u-a vele wenze ukuhambisana kwe-pattern. Lokhu kulingana nalokhu. Lokhu uzowazi ukuthi lokhu kuyalingana no-a olingana no-x1. Lokhu kulingana no-a olingana no-x1. 1 u-x coordinate ye-focus yethu iyafana ne-x coordinate ye-vertex yethu. Ngakho-ke naloku lo a lona leo 1/2 b osusa u-k nguyena oba phambi kwa-a, nguyena oba ngu-a kanjena. Bese siba nalokhu ithi-ke lokhu ngikwenze ngomunye umbala. Bese siba nalokhu lana siba nalokhu ngikwenza yiko lo ngithi ngikwenza ngomunye umbala. Lana kusho ukuthi u-y1 olingana no-b ohlanganiswe no-k odividwa ngo-2. Kanje u-y1 olingana no-b ohlanganiswe no-k sema-bracketini olingana no-2. Manje sinama-equations amabili. Sinama-equation amabili angaziwa uzonikwa u-a no-y1. Manje ithi sixazulule ke nalana, sixazulule u-b no-k ngalezi zinombolo lezi. Ithi senze kanjena lana sizoba no-bk, sizoba no-b osusa u-k. Bese-ke ngapha sidivide ngo-a hlanga zombili ukuze lo a lona asuke ngaphansi saba no-2a. Bese-ke ithi sixazulule lena uyabona ukuthi njengoba injena yona sixazulula. Lokhu kusitshela ukuthi sithatha u-y1 sihlanganise no-1/4a. Lokhu kusitshela yilokhu okwenzeke ekuqaleni. Ngakho-ke nalana sizokwenza kanjena, sisale no-b no-bk. Bese-ke lona kuba ngu-2b olingana no-1/2a. Lana ulingana no-1/2a ohlanganiswe no-2y. Bese-ke lana esikwenzayo sidivide ngo-2 hlanga zonke. Bese sasala no-b ngapha olingana, b wethu uzolingana no-1/4a, ohlanganiswe no-y1. Manje-ke lana ekuqalani ngenkathi sino-y olinganiswa no-y squared, lenani leli belingu-0 lona. Ngenkathi sino-y olinganiswa no-x squared, ithi ngibuke lana ngibonise sisusile yile esisusile kodwa bekungu-1. I-scaling factor sakhona besingu-1. Sibonile ukuthi i-y coordinate ye-focus ingu-1/4 lana. Manje-ke lokhu esikwaziyo ukuthi u-b wethu nangu, u-b wethu wuye yona lona, ukuthi u-b ulingana no-1/4a ohlanganiswe no-y1. Asibone ukuthi singaxazulula u-k-ke manje-ke lana siyazi ukuthi lo b ohlanganiswe no-k uzoba kanje.
siyazi ukuthi sesizombhala kanje uhlanganiswe no-y1 bese-ke lana uhlanganiswe no-k futhi bese-ke lana sizosusa loku kanje sisale no-y1 ngale ngakho-ke lana sizosala no-y1 osusa u-1 over 4a olinganiswe no-k iyona-ke lana i-equation ka-k sesiqedile nge-equation ka-k. Manje-ke lama-formula abukeka ngenye indlela kodwa masiwadweba ku-graph azobukeka ngenye indlela. Asiphinde futhi u-y osusa u-y1 lana uzolingana no-a uzolingana no-a ngu-x osusa u-x1 squared. Manje igraph yale parabola izobukeka kanjani? Izobukeka kanje. Ingabuka phansi kodwa ngizoqagela ukuthi izobuka phezulu. Okwamanje i-vertex yakhona lana yipointi. Ngidwebe kabusha. I-vertex yakhona yipointi lila u-x osusa u-x1, y1. Ithi iyona lena lena iyo i-equation yalana bese i-vertex yakhona ile ngishilo ukuthi izoba ngu-x1, y1. Yini eyenza u-x alingana no-0 ngu-x1 eyenza u-y alingana no-0 ngu-y1. Manje naka lana yini i-vertex yalo mugqa lona u-y ulingana no-k kodwa ungaphansi kule nani ngo-1 over 4 akusungu-1 over 4 nje kodwa ngu-1 over 4 ohlanganiswe no-a lebanga leli ngu-1 over 4 ohlanganiswe no-a ngakho-ke ingakho kungu-1 over 4a bese uthola i-directrix yakho-ke lena leli elisuka laphayana liye ku-directrix ibanga elisuka lapha liye ku-directrix ilona leli elingu-1 over 4a bese-ke lana siyazi ukuthi u-k wethu simtholile ukuthi ungubani. Siyazi ukuthi manje-ke i-directrix yethu ithi ngidwebe i-directrix yethu izoba khona la. I-directrix yethu izoba kanje, izoba into efana nalena ngakho i-equation yalana izoba ngu-y olingana u-k wethu sithe ungubani lana 1 ongu-negative 4 over ongu-negative 1 over 4a yilo libanga leli. Khumbula lana ukuthi uya ngaphansi ngo-negative 4 uya ngaphansi ngo-4 over 1 ku-vertex bese i-focal point yakho lika-a ele-focus kuzoba ngu-x1 bese-ke libe nayi lena esithole laphayana le point leli siyazi ukuthi le point leli nalela ibanga lakhona liyafana ngakho-ke nale point lolu lizoba ngu-y1 ohlanganiswe no-1 over 4a iyafana naye i-vertex yakhona. Into engishoyo ukuthi kuyafana lokhu okuyiqiniso ngoba ibanga eliya ngale phansi naleli ibanga elilodwa elifanayo. Manje cabanga ngalokhu uma ngikunikeze i-equation lana ngithi u-y osusa u-1 ulingana no-2 uzolingana no-2 ongu-x osusa u-3 squared. Singakudweba lokhu sidwebe ne-focus i-vertex yalana ingu-3,1 i-vertex yale parabola izoba ngu-3 izobheka phezulu ngoba le nani leli li-positive ngoba lo 2 loya u-positive ngakho-ke i-vertex yala izoba ngu-3,1 i-vertex yakhona ngakho 1 2 3 bese u-1 wethu uzoba la ngakho-ke i-vertex izoba khona la bese-ke wona uzobuka phezulu ngoba u-2 loya u-positive uyinani eli-positive futhi noma singakwazi lokhu uma sidweba i-focus sizokubona i-focal point izoba ngu-1
over 4 ophindaphindwe ngo-2, bese lokhu kuzofana nokuthi ngu-1 over 8. Lokhu kuzofana nokuthi ngu-1 over 8. Izobukeka injani? Izobukeka injena. Sisiyidwebe la. Lona 1 over 48 wethu. 1 over 8, hayi 1 over 48. Bese siyazi ukuthi le banga lela naleli elingaphansi ibanga elilodwa, ngakho-ke i-directrix yethu izohamba kanjena, yona izobukeka njengento enje. I-directrix ye-parabola izobukeka kanje, bese lana izohamba la ku-vertex yethu ibe kanjena. Leyana yi-focal point yethu. Bese-ke lana uma ubuka lana le banga leli elisuka lana ibanga le-focus nele-directrix ibanga elilodwa, ngakho-ke nalo 2 lona iwona ochaza ukuthi i-parabola yethu izobuka kanjani. Iwona ochaza isimo se-parabola ukuthi izobukeka kanjani. Bese lana yini ephinda lana, uma uphindaphinda ngayo uphinde nge-square term, bese udivide ngalo 4 uphindaphinde nenani, uzokwazi ibanga le-focus ne-directrix. Sibonane kumboniso ozayo.